Wah, alah lah 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 lah, alah lah 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 lah. Alah, tuh, alah lah 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 lah, alah lah lah lah. Kendal terus tok, alah cuan. Alah lah 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 lah, berat meneh lek. Alah lah lah berat lek. Kowe. Lah lah lah, loduk. Nyah lek, iki lek. Iki lek. Oh. Kita mulai perjalanan dari Gapuro, Desa Gilirejo baru belum. Ini kita ambil yang lurus saja. Kalau ke sana nanti ke arah Pelem, Dondong, Berjo, kayak gitu, Ngarengan. Kita lurus saja. Oh itu, wah ada yang mancing ke sana. Tapi tujuannya kemana saya nggak tahu. Ayo lurus terus ikuti jalan ini nanti sampai saya belok gitu. Tempatan sana itu biru-biru itu tandon air. Ini ada pos. Nanti belok kiri. Nah ini. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it all I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you udah sampai tempat akhirnya Padang Sapi. Lurus sana juga masih spot bolo. Tadi ada yang lewat sana, tapi saya mau ke sini dulu aja. Coba spot sini, oke? Nah ini, mari kita berjalan ke spot. Dulu saya pernah ke sini bolo, pernah saya upload juga. Waktu itu saya bertiga, terus Lek John nyusul. Lah ini nanti Lek John juga nyusul lagi bolo. Dulu pas airnya belum naik, lah ini udah naik banyak nih. Itu airnya udah kelihatan. Kita tinggal pilih mau yang ke sana. Kalau ke sana nanti terlalu jauh jalannya. Kita ambil yang kiri kanan aja. Duh, nanti spotnya kan enak. Kalau pengen ke sana tinggal ngampul aja, beres. Nah ini udah sampai spot belum? Spot banyak sampah-sampah. Di sana tempat kelampis berdurinya. Ini kelihatannya di pinggir belum, tapi ini dalam. Jadi hati-hati ya. Tetap usahakan safety, selalu pakai pelampung. Oke. Walaupun sepandai-pandai kita berenang, kalau di air itu kita tidak bisa melawan, oke? Tetap safety. Nah ini saya dah nyari spotnya sini aja belum. Jadi spotnya di sampah sama kelampis ini. Nanti saya mau nembak yang sebelah sana. Di antara alang-alang itu kan, wah pasti banyak ikan. Yakin wis, aku yakin. Spotnya saja sih, mantap jiwa. Lah. Lek John, deng tak enteni sepet lho yo. Ndang rene tak enteni. Oke, bola wis dapat titik spot bola. Tapi jangan lupa kita kasih hewes dulu. Saya pakai devaluing yang hijau. Wah, masih wis trek kae. Walalah kena nggone iwak iki. Jos tenan. Iwak tok ini iki. Wis rarene jan. Sesuk baleni Mas ya. Enek gelem arene. Ki mau sepi wong rene mancing tenan sumpah ra ngapusi.
Lagi aku karo mas iki wong telu, wong papat iki dadine. Lek Jon kok ora gelem nyusur rene ya wis burung rezekine. Kok sik to. Enek pletik-pletik bisa nih. Oke, bismillah. Muga-muga ora nyantol, ora kejeron. Pakai dua joran akan dalang. Arep dalang. Siji ning kene bolo. Neng kono kabeh njundet. Loh, langsung sinyal Yohan. Kiwa tengen matane bingung tarik iki. Wis. Lagi sak cemplungan sinyal kabeh. Remuk iki, remuk iki. Nah, keter iki. Cek cetek sithik weh. Nyantol iki kok. Jeron. Lumut ambil dari waduk cengklik tadi bolo. Kayak damar. Sebelum flyover ada pohon-pohon talok itu bolo di bawah ya bolo. Alah. Nyantol. Kejeron. Yo, ambles yo. Apa plastik? Jadi kentul-kentul. Ngumpul meneh. Ngetes kayak kok angel men. Tak elang mute. Sithik weh. Duh. Walah. Loh, tanjir. Lah kok serinting. Koncone nilak oleh serinting lemu Mas. Tanjir. Protes apik men serinting. Lho lah, sira apa iki tunjuk laris iki. Asem maneh. Kayak serinting. Ken, untuk laris. Lah kok kayak tower. Tapi ya toh salah hae wong kayak bos Jon pedes teko kae balok nyusul lisane. Asem aku ketularan kowe malahan dlegek. Cekreh-cekreh genti aku. Cekreh-cekreh yo aku. Diamput anak. Padahal lagi emari lho. Bae wawan loro aku dhewe ketularan kowe dlegek jarane. Lek Jon. Duk. Lek Jon. Tajer srindeng dlogok tenan kok. Wis semene lho. Srindenge. Dlogok. Mas iki lho entuk nilai aku tok srindenge terus piye iki?
Aku tuku rong paket ngene damat dikek akeh. Aku itu alusan. Lho, turah-turah. Aku alus tuh sak paket tok. Kowe. Lho lek nira lek ning kene lek. Ning ae lek. Alah. Alah bacol. Col. Lagi dicekel ucul kok. Mangane penak banget. Kok iso? Mae gampang kok piye? Lho, paneh lek. Cewek ae langsung dipaneh lek. Nek lek klampisan ae lek. Nah, kandane ngeyel. Toh, mana tahu penak iso. Duk, nyah lek. Iki lek. Oh, alah. Bacol meneh. Iso mancing ora? Ah, grenengmu kanto tok. Greneng panggonamu iki. Ah, lonteng wae lemu kene, Lek. Ah, grenengmu tidak meyakinkan. Ganti greneng sik. Yo, iki nila yo. Wow, nila, Lek. Akhirnya, Lek. Aja ucul neh. Alhamdulillah. Geser lagi entuk wae, Lek. Nanti tak geser sik bola mau cewek pindo langsung anu apa? Ganggus putihan terus kok. Kudu geser. Putihan terus rinding. Nila no. Ora mau lho, cewek pindo mau lho langsung diganggu putihan terus rinding. Oke bola akhirnya untuk nila. Alhamdulillah. Terus kesing penak kayak mau bos. Tuk nyale. Lek. Wow, mini le. Aja ucul deh. Aja kroncang. Kucul meneh. Oh, ora gitu ucul le. Lek Jon. Nang mriki lek Jon. Neng kena gelek srinting lek Jon. Alah. Lemu. Waduh, ding klambi saiki lho tobat. Gegerku kena rawis terus. Nang mriki lek Jon. Plekenyuk. Duh, kemacun mah nyantol kengko. Aduh. Iwak wae. Munggah rek dipangan malah nih. Tebos. Mbok sing apik tebos. Oh, alah. Alah nirale. Alah. Ragane kok salah gondelan. Alah. Lontong. Sakmene gedene lek. Gendone teket. Sakmene gedene lho. Tak kandaske lho. Tekan rindeng nang. Aduh, tak gede-gedene ngene. Jaga. Hasil tak tembak kandas lho, dulu lho 3 meter. Kemana? Saya sinding. Tak kira ya biaban apa piye to. Ora gak tinggal udut ora ngerti kok. Pangan kok. Waduh, ora kena. Ikan nggak bisa kumpul bola, nggak bisa ngumpul. Pindah. Tuh, alah. Wah, yo. Gelem, Lek. Alah. Tekem, Lek. Angel. Oh.
Mana? Mana? Dulu lemu. Wah, tangan hari. Angel rak jengak iwak edeng-edeng. Heeh. Oh, dengaran gue kak angel men. Kayaknya gelung deh. Rene, ngelasak. Wah, nggak usah apa-apa lagi. Sing blotong tak guang terus gelem mangan kok nilane kok. Hmm. Petes nih, petes no, yen petes nila. Alah, digondol terus tok. Alah, cuwen. Alah, berat meneh, Lek. Alah, berat, Lek. Walah, tanjir iki. Sak tenagane kok ngene. Ya gede-gedene nang ngene. Sing gede-gede men, Lek. Tenagane lega. Campur iwake. Aduh, talak rak damak. Wah, alah. Alah, berat. Alah. Ya adalah. Sindeng ngene gede-gede nek bola. Alah, yo. Kita bos. Entuk sindang ae. Ben. Gak ketonggone. Ora apa ya, Bos ya. Makanya apik banget loh. Nah, duk. Alah. Walah, lagi nek kene malah nek lilane, Lek. Alah. Aja ucul neh. Hihihi. Aja ucul. Ora ucul iki, nganggo lucu kok wisan ganti kok, Lek. John, sini aja, Lek, John. Kita di pinggiran saja. Kampul di pinggiran, Lek, John. Ada nilainya. Nyaman, mencar kene. Oh. Nah, aduk. Iya ya. Wah, apa gimana bulan-bulan serondong meneh. Ya Allah. Anggere entuk nila langsung serinding genting wis piye. Remuk. Man bar pletes apike ra jamak kok. Dadi mumbul. Mancingnya sampai sini dulu, Bro. Alah. Ya erek numpuk bolo, tapi upake kudu geser-geser. Sembaran obat ki wong tenan. Alah lho, krokat-krokin pe akeh lho iwake yo. Mene lho. Mene. Alah. Ya awak to. Ora mumang mriki. Kono iki. Sepanjang Klampis, sampah, Kolonjono. Sak-sakmu. Kan makan haup. Wis ngono ya, Bro. Ning yo campur-campur, aja ngarani. Sak entuke wae yo. Oke? Kayak Lek John jak. Ning kono. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu di spot-spot berikutnya.